tsela ya go tela mafatshe ba mona ba tswa mafatshe ba tswa manaka ba tlatama bosiu bao ba ba tloa mona koloi tsa bona ba tswa manaka di tlo batla bosiu bohle fela di jele metsi a nang le bophelo batho ya jina nalo yena ha baba a tlo tla dula mona abina sena sa Sotho a tsebe ke tri mama se Jerusalem ya Fatima lefatshe la pallo a go motho o motle hakakang motse wa nyapallo a ne wena ka motse thata tsa sebe ke teng siyo ka motse thata tsa sebe wa nwa metsi sibeng sena ka motse thata tsa sebe a di sebetse go mmele wa bona ba ba ka la thapelwa pelwa mmoa Aku hakama. Aku dapat ani baba masa. Ani tuale kiate. Ana kite badi fita ke shaba kama. Jerusalem kulina. Aku dapat Alléluia. Itone la Jerusalem. Ubuile kalona la monte atoka ikauta tabuna. Aki Jerusalem. Aki Jerusalem. Come on, man, come down, Hozo, Pumulante. Batamona, about certain way, I am politics. About certain more, yeah. Yamin Ferisi. Mutuana, no Ferisi. Yatamona. We Tajana, no Ferisi. Nana, no Ferisi. What now, I said to my mistake. Amen. Amatajari ane ka ofela arikidi nunga fela arikidi nunga bakisema yati le yonke wathi mifula phela atisobo ni muthu ya jwala angakabo umuntu onjalo unayithola ineta mayinama into le bambili hambi khotama yithi alate nuka tena dinne dikopana mu arikopana mu mifula e4 athi ishangana arikopana mu wathi le mifula ishangana la ahabani ishwe wabili arilivale habafika wa contract wathi namanje babefika la Kibata, bakenya mchini mo. Mose papano. Ari mukatena di kopana mo. Kipe di yeta kemo. Bafika ba contract. Le bona bonze ba tshwana jalo ka yena. Bonze ba tshwana jalo ka yena. O tsebele ba. Mama ka tswa ke ha Bamangaliswa maye ukayena ele bangwana itheu hamani bamangaliswa mathi lo mfundo ya Yesu afika kuyona indawo yakithona yenza ulatama yakhe noma ngijathinza abathu atula trata yakona hamba yenza sorry naki bani atamana kwetelelo kuyazalo kamani musa ale Afrika itheu wathabenta alina libethi amangata inabantu amanengo mfundo Aribada pakete na haba Kenya mchini. Wathi mfuna abadatu abakenya bathu baba khona lo ngalo mchini bazosaba paketele. Bamamela yena. Basibelalela yena. Bamamela yena. Bamnale. Bakenya mchini. Bakufaka mchini. Bamale bontate. Baba na baba. Silibaseo besukupile hundatele neka chape. Usele kubaba lo mama ngomhlanga. Watuma mchini wazatia magara kuduma. Tukuzaba ntathu duma. Watuma mchini. Watuma mchini. Bafika 120 meter ebayitwayethi bafika 100 bafika it's about 150 meters it's about 150 meters ndate
wena o itse go bona a le fihla go ona fela a tla tlola o tla motšhini wa lona godimo bitsa ga ba kena go ona ba etsa jwang o tswebele ba thapelo ya ntate le mme o tswebele ba re kopile go bona ntate re kopa metsi re kopa metsi re kopa sediba le tšhelete dio fela ka thapelo ya ntate le mme re a e bona metlole kenketeng ka ba le lefu la megomosi ntho ena ke e bona hantle gore e sebetsa ka ntate le mme pela rona moo mo leng teng go tswabele batho nka ikgantsha kang ke na leng moo ka ntate le mme ka ntate Masango le mme ana di a etsagala dintho monga kontraka lekgoana re ke a o hira ntate ke a o hira ahana ka ra go tshwana tshware mana go tshware ba tšhelete ngata batho bana o tlalefile o feta bona ba o bone ga ba bua lentswe le a le ga sa tlola metsi a ke tabetse ke checka noka tsena gore na ntse di matha kao fela na goba go ya etsagala gore ga ba seba a nyoloile o betetie swang a tlola metsi a odimang ka ntho tsa gae a le ba bona e ntse e phela a ya bona noka ena ntse e phela a ya bona e ntse e phela e tlisa metsi a ya bona e ntse e phela a di phela kao fela a le matati ele yotlhe e ka fetswa ka metsi a ke thapelo ya ntatele go toma Dimo ba profita ang bulugela molekane le bana le bohle ba re rapelang le bona lefatsheng leo uNkulunkulu abaprofita ngikinelo mama unkosikazi nabantwana nabo bonke sithandaza nabo kule le batho ba phulang lefatsheng leo nabantu abagulayo kulelo lizwe modimo ntate Masango le mmana a re fe a o ka nnete mogau a re gauhele re seke ra ba batho ba meferefeng uNkulunkulu ke baba Masango lo mama asinike ngempela se-awukele singabi ngabantu bezimele re tla etsa kgotso ga re fitlhile mo batho mo re tlogang teng le batho ba meferefeng sizokwenza ukuthula masifike lapha kanti la sifika khona singabantu bezimpitshipiti ke o batle mo moya wa moferefeng ga o phomotse motho akufuni umoya wezimpitshipiti ngoba awuphumuzi umuntu batswabele batho utlwa motho ya lokileng na goreng uyezwa umuntu olungile kuthutile go loka go neya motho sebete le ga tsamaya mo go thweng o ya tshabeya ukulunga uyapheka umuntu isibili loba ehamba nakuthiwa-ke kuyasabela gana lona letswalo motho ya nkileng umuntu olungile ivalo kanalo umuntu onezinto ututsana le letswalo goba o na le mabaka a mabe mo dilong wa gae enevalo ngoba unezizathu ezimbi empilweni yakhe ga tsamaya mo e leng kgotlong ya moditi wa lefutalo ka tafita etso motho ya mobe o tshaba le otlola o kenya ntho ka tlong a taola onezinto uyasaba o ya tshaba letswalo la gae le lekotsing teng bophelong ba gae ivalo lakhe lithi ingozi kone empa yena o re a ke tshabe letho a ke tshabe letho sabi lutho abuye futhi athi a re di ka nsoya a re ke sa ja monnono a re ke dutse ka thabo a re mogope wa ka a re o ya gapatseya a re dirataka a re ke šale tsona etso ya tima kopa thapelo le bontate le nna ba di kope thapelo nna o etsa dibe umthandazo dimangauhele uNkulunkulu